Halor ke jengkang tala kitra jaka ya ke PHC hanong or welingkot menteri ula pentep bagi tra jaka ya kelakang tala ya ke PHC namar ke jeng pihak ne jeng wengkam ya ke wen ki kun jengki ha ke ba ke sorkar ka thungkam tang ya ubay ne ke longyeng kat kum ki kendon ba wailan meki shlau le tho bak sorkar kadang persyang ban pesngo tho kitra jaka bat penvet ke ne kam kat kum ki kendon an Menteri udah kentu bagi sorkar kala pan aikam tang ya wei udah nak yang kap ajaka bat lese kajing kelmar kelami namar kajing mamekran pensyai ha nado basdang menta ketenat kadang penbiang ya ikut isla balada poish do uput ban poish yang syariru ke sorkar kan ombaklah hak rukam aikam ban chupen kan mau kitra jong jaka balate ke PHC hanong or welengkot kila khang talan sendon ke PHC hadin baglas aweng kam no ke wei ke kuon ke bayo kam hagan ke PHC baca bantrai tang uwe ne kita khot jong longyeng jong kita jaka. Kalau kita pengirang ya ka proses of discussion karang ya ngirang ya kalau persang bentis ngutu iki namar ka sorkar ka habya kat kum gi kendon mo ka ladon hiki guideline kini kita iba kum lan owner kat nungut kidai ban yokam te ngi hab stick ya kata namar la shai la sisngi la dingi le chaka kot kan ya kat kum ka Kita lagi orang rubah lah dia biar sos kelar mau ban ya tukar kon ban aikam mereka kumno pat ki biak kamera. Kata ke nyoi pi nomor por baki ya saya nganam gua ban komen ya no tambah in the past nomor baki kembut ya kendon kat kum ka tu ka ain ba ba ai jaka te ya ki we ki lan owner la ban ai tangi we kam ke te ki ha tu ko por kim sunu tho ki yu mo por ba yu ki himat ka there is a communication gap na kata ka dau ki la ya imat ki la ya sain ki la ya tho te kum ta te tingirang persang pan ya penbaik yang tu rakyat keren